Poštovani gledaoci, dobrodošli u naš najnoviji video. Danas vam predstavljamo fantastičnu ponudu malih drvenih kuća po izuzetno pristupačnim cenama. Kako bismo potvrdili autentičnost ponude, pripremili smo katalog montažnih kuća sa stvarnim cenama. Pre nego što počnemo sa recenzijom, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i uključite zvono za notifikaciju. Montažne drvene kuće se proizvode u fabrikama gde su svi materijali čuvani u kontrolisanom okruženju, smanjujući rizik od oštećenja usled vlage, korozije ili sunčevog zračenja. U nastavku možete pogledati deo kataloga sa neverovatnim cenama kuća. Ovu promociju sprovodimo isključivo zbog vas, naših dragocenih gledalaca, kako bismo podržali trend izgradnje montažnih kuća i privukli strane investitore radi podsticanja proizvodnje na našem području. Gotovo polovina građana u Americi i delovima Evrope živi u drvenim montažnim kućama, koje imaju dugu tradiciju u gradnji. Ovaj segment tržišta prati velika grana građevinarstva. Kuće veličine do nekoliko stotina kvadratnih metara mogu se brzo izgraditi, za manje od mesec dana, po vrlo pristupačnim cenama, od temelja do krova. Ove kuće su atraktivne, zdrave i udobne za život. Pored drvenih kuća od hrastovih ili crnogoričnih greda, dostupne su i kuće od lameliranih greda. Unutar kuće se postavlja sloj termoizolacije i drvena završna obrada, dok se spolja stavlja klasična fasada sa termoizolacijom. Ukoliko vam se dopada naša recenzija, molimo vas da ostavite svoje komentare i da lajkujete video. Takođe, ne propustite da pogledate i ostale recenzije montažnih kuća na našem kanalu.